Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu bamenya vuba TV aho tubagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ku nkuru ya wa mushinwa wigeze gukubita abantu, abaziritse, abahondagura rwose mu buryo buteye ubwoba. Muzi ibyamubayeho nibyo tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye kugira ngo tumenye uko uwo mushinwa byamugendekeye. Urukiko rwisumbuye rwa Karongi rwahanishije umushinwa Shun John San igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo kumuhamya icyaha cy'iyicarubozo yakoreye abakozi be abashinja kumwiba amabuye y'agaciro. Umwanzuro w'urukiko wasomwe kuwa kabiri tariki ya 19 Mata 2022 wahise ushyirwa mu bikorwa kuko Shun John San yahise atabwa muri yombi ajyanwa gufungirwa muri gereza ya Rubavu. Dosiye iregwamo Shun John San yashyikirijwe ubushinjacyaha kuwa 30 Kanama 2021. Uyu mushinwa yarezwe muri dosiye imwe na Renzaho Alex wari enjeniyeri ushinzwe iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na Nsanzimana Leonidas wari ushinzwe umutekano muri icyo kigo cya Shun John San gikorera mu turere twa Rutsiro na Nyamasheke. Bagejejwe mu butabera bakurikiranyeho ubufatanyacyaha bw'icyaha cyiyica rubozo. Kuwa 21 Nzeri 2021 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Gihango rwategetse ko Shun John San na bagenzi be babiri bakurikiranwa bafunze by'agateganyo. Abaregwa bajuririye icyemezo kibafunga by'agateganyo. Urukiko rwisumbuye rwa Karongi ruburanisha urubanza maze kuwa 14 Ukwakira 2021 rutegeka ko Shun John San akurikiranwa ari hanze, pasiporo ye igafatirwa akanatanga ingwate ya miliyoni 10. Shun John San nyuma yo gukeka ko yibwa amabuye y'agaciro yakoresheje inama atanga amabwiriza ko uwo bazafata acaracara hafi aho cyangwa akekaho kwiba azajya mukubitira ahantu yashinze igiti cy'umusaraba acyandikaho igihano cy'umujura ahita igorogota. Aha niho yakubitiye babiri mu baketswe mu bamukoreraga Nyamasheke. Amashusho n'amafoto byafashwe nibwo ubushinjacyaha bwashingiragaho bumukurikirana n'abakozi be ku cyaha cyiyica rubozo. Renzaho Alex na Nsanzimana bo bakaregwa kuba abafatanya cyaha. Shun John San yunganiwe n'abavoka be yemera ko yakubise aba bantu batatu ariko bitari ku rwego rw'iyica rubozo. Yemeye icyaha cyo gukubita no gukomeretsa kandi ntabwo ko avuga ko yabikoze bitewe nuko yibwaga cyane n'ubuyobozi bubizi. Ubushinjacyaha bushingiye ku bimenyetso bwagaragarije urukiko bwasabye ko Shun John San ahanishwa igifungo cy'imyaka 20. Muri uru rubanza kandi abakubiswe barimo Niyomukiza Azarias, Ngendahimana Gracie, Bihoki Dore na Baributsa Thomas bareze basaba indishyi. Nyuma yo gusesengura ubwiregure bw'abaregwa muri iyi dosiye, urukiko rwisumbuye rwa Karongi rwemeje ko ibimenyetso ubushinjacyaha bwatanze bigaragaza ko nta shiti ko Shun John San ibikorwa yakoze ari icyaha cy'iyicarubozo yakoreye Ngendahimana Gracie, Niyomukiza Azarias na Bihoki Dore. Umucamanza ati icyaha kiramuhama nka gatozi. Rwemeje ko Renzaho Alex yagize uruhare mu byakorewe aba bahotewe akaba ari icyitso cya Shun John San. Urukiko kandi rwagize umwere Nsanzimana Leonidas kuko nta bimenyetso bigaragaza ko hari uruhare yagize mu byakorewe abahohoteye. Urukiko rwisumbuye rwa Karongi rwategetse ko Shun John San ahabwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 naho Renzaho Alex agahanishwa igifungo cy'imyaka 12. Rwanzuye ko Shun John San afatanya na Renzaho kwishyura Niyomukiza Azarias na Ngendahimana Gracie buri wese miliyoni 2.5 y'indishyi z'akababaro k'ibyo bakorewe. Ibihumbi 100 yikurikirana urubanza, ibihumbi 300 y'igihembo cy'avoka n'ibihumbi 20 y'ingwate yatanzwe aregera indishyi. Bihoki agahabwa miliyoni 2.5 y'akababaro k'ibyo yakorewe. Shun John San na Renzaho Alex bafite ukwezi kumwe ko kujurira icyemezo cy'urukiko.
ngaho rero nguko umushinwa wari warigize nk'aho rwose afite igiti ngo cy'umusaraba, ngo igihano cy'umujura wahondaguraga abantu, nk'uko wibuka muri ya filime ya Yesu ukuntu bakubita rwose inkoni z'imishumi, yarabakubise none birangiye ari we ubigendeyemo. Nimenya Vuba TV twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uramutse ufite igitekerezo ushaka kutugezaho watwandikira muri comment, ubundi bintu bikaguma bigenda neza. Inama nagira abantu bose, ntago ari ngombwa kwihanira ni ibintu bibi cyane, bikujyana mu mategeko ukaba wafungwa. Bityo niba umuntu akugiriye nabi, mujyane mu nzego z'ubuyobozi bakemura ikibazo mu buryo bwiza, apana kwigira umuntu urenze ugashaka kwigira debande uhana abantu uko wiboneye. Amategeko y'u Rwanda ntago abyemera, biba ari sakirirego nk'iyindi yose. Nimenya Vuba TV rero tubagezaho ibintu biba bigiye bitandukanye, amakuru ya politike, imyidagaduro, siporo, naho tugerayo. Rero icyo nababwira ngo mugume mugubwa neza, tubifurije kuguma mugira imigisha muri byose. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya uguma ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Ngaho rero nguko umushinwa nuko bimugendekeye. Reka tubonane ubutaha. Ciao ciao, bye. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.